Pored kompleksnih poduhvata u vaspitanju dece osnovnoškolskog uzrasta spada razvoj takmičarskog duha. Takmičenjem deca nauče kako da se nose sa svakodnevnim iskušenjima, ali i da razumeju odnos pobjede i poraza u tokovima života. Tražeći pravu meru u odnosu na postavljene ciljeve, u atletskom klubu Borac iz novosadskog predgrađa Klisa, motivacija dece da napreduju i da dosegnu cilj postavljena je kao polazna osnova u nameri da se detetu omogući uživanje u takmičenju, jer bez toga pobjeda ne bi ni bila cilj vredna truda. Slika koju smo zabeležili na terenima osnovne škole Desanka Maksimović u Futogu vernije je od bilo kakve teorije svedočila u korist rezultata mladog atletskog kolektiva na čijem je čelu nekadašnja takmičarka Vojvodine Danijela Špirić. Budući atletski šampioni lako su nas ubedili koliko je važno voleti to čemu su start posvetili, bez obzira na plasman, rezultatski uspeh ili neuspeh. Ja sam atletičarka, imala sam potencijal na školskim krosevima i onda mama i tata su vidjeli da sam dobra i onda su me pisali ovde. Treniram 1 godinu, ovde sam zato što volim da trčim. A ko te je nagovorio? Mama. Ja toliko volim da trčim. Mene je deda dovode zato što ja volim atletiku. Svaka igra gde se trču, meni je tu lepo da se igram toga. Više od 500 devojčica i dečaka ugradilo je deo sebe u šestogodišnju tradiciju borca, ispisujući još jednu stranicu atletske hronike mladog kolektiva. Svoj trag prepoznali su i u osnivačkom aktu imenjaka u Futogu, nastalog na klisanskom iskustvu, a odrastanja usmerenog ka tartan stazi Desankine škole, čiji su učenici sa oduševljenjem prihvatili dres, uveliko prepoznatljiv na takmičenjima od lokalnog nivoa preko kroseva opštinskog i pokrajinskog profila do pobjedničkog postolja novosadskog polumaratona. Moram da spomenem da smo mi, da kažem, jedno malo naselje gde apsolutno je ceo klub kao jedna porodica. I apsolutno tako i funkcionišemo i tako i radimo. Pa tako je i ovog puta su nam se jako puno dece pojavilo iz ovog područja, da kažem, lokala, to je Futog i Veternik i zaista znamo... Dolazili su na Klisu. Tako je, dolazili su na Klisu, veoma zainteresovani i veoma kvalitetna deca. Roditelji su jako bili uporni. Ja kao, ajde da kažemo, čovjek koji vodi taj klub je prepoznao tu decu i njihov kvalitet, a s obzirom da je finansijsko stanje zaista, da kažem, nezavidno kod nas, eto, došli smo do te ideje da mi dođemo onda kod dece, umjesto da oni dolaze kod nas i pokazalo se da je sjajna ideja. Imamo jako veliku podršku roditelja i što se tiče treninga i što se tiče takmičenja, svega što se tiče da nam pomognu, što se može vidjeti da učestvuju čak i u organizacijama naših manifestacija. Također, ogromnu podršku imam i Uprave za sport i omladinu grada Novog Sada za uslove treninga i moram da pohvalim posebno i da istaknem u Futogu školu Desanke Maksimović i direktora ovog puta imenom i prezimenom Slobodana Egelja, koji je toliko imao sluha za nas i sve ovo verovatno ne bi bilo da nije bilo gospodina Egelja. Ja sam bivši sportista i kao bivši sportista podržavam sve sportske manifestacije, a učenicima uvek omogućujem najbolje uslove što mogu. Tako da je osnovna škola, mislim da ima jedne dobre uslove za bavljenje atletikom i želim da promovišemo atletiku i u našoj sredini i da danas sutra budu neki u reprezentaciji, da se čuje malo šire za našu školu i za naše ove uslove koje imamo ovde. Naša sagovornica, predsjednica kluba, trener i organizator festivala dečije atletike istovremeno svedočila je o izazovima i naporima koje je zajedno sa istomišljenicima morala da savlada na putu do cilja koji je postavila. Dostizanje prvog značilo je definisanje sljedećeg cilja i dok je svaki naredni predstavljao dokaz u pravom smeru, nije izostala podrška iz gradskih i pokrajinskih struktura vlasti, Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta, sviju zapravo kojima je do razvoja i popularisanja bazičnog sporta stalo. Novi Sad je stavio akcenat na mlade, da se bave sportom, da neguju zdravlje, neguju fair play odnose, kako bi naše društvo sutra bilo i bolje i uspešnije. Festival dečije atletike u Futogu u organizaciji atletskih kolektiva Borac i Klisanski i Futoški možda i jeste najmlađe organizovano takmičenje u Evropskoj prestonici mladih. Međutim, manirom iskusnih sportskih radnika, reafirmišući olimpijsku devizu, ispunili su osnovni cilj da svako dete pronađe smisao sopstvenog starta u nekoj od trka, istovremeno postavljajući i osnov verovanju da će starija sestra u gradu Vojvodina koliko sutra imati značajnu bazu za razvoj naslednika
u ekipi koja je 8 godina zaredom najuspešniji atletski kolektiv u Srbiji.